Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasa pi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Ha ka arpunya utrik mentau pena jemang arjar kat kendai. Kaseng khasi Students Union mau Prem Circle, kala pelong ke jinglik kendra work permit ke bakendet. Ha keleng ki jakatrei, bala trei daki barjela. Ha katany mau ba. Ha kani ke jinglik kendra. Kala lam kemat do Presiden kani ke Circle, usamla Ariston Thaba. Baru General Secretary usamla Sam Shila, lalap bakum basis pangut ki barjela ki bom de ki rulum, ki trei ha kani katany, klaim ka work permit, ka baki de ben yo ni ki board jangka khasi Health Autonomous District Council. Kumta hadian ke jingkhendra bat lap bakim dan iki work permit ke KSU kala pha sange no ya ki jingtre jungki bat phalik phai no shalaki shnong ka bakiwan nakaliang jong ka circle skoi kwa manong ba kinu bawan ha pu sam jong ka shnong mo prem pulun kini ban prinsip sa sorong ba shnong kalong bi an kemni bakin wan ki boleh wana ba ni dia kini be kerat senang ni bagi lek phai nak senang bagi wan ni nak liang kaseng ni doa gini gibri ke pentrai kan ni po senang po put sam gini circle ka bari po mo pram circle bagi penbiang ikut kislah klam ikut kislah gi babiang khamtam ni ka de bayi de ka work permit ni nak liang kaseng ni doa kata ba klam ikut kislah minum aila de gini gibri bikin trai mar kan ni kalong ka kubur gi weiru di ba pentrai gini ka kam apa put sam gini ka circle gi jungi